nguhaye ikaze wowe mukunzi wa Emmanuel 250 kabisa. Ni y'amakuru y'imikino nk'ibisanzwe kabisa. Turi ku munsi wo kuwa gatandatu turi tariki 21 z'ukwezi kwa cyenda 2024. Nge muzidukanye ni Emmanuel kabisa nk'uko bisanzwe. Ni amakuru y'imikino mbana bazindukiye hano kabisa. Makuru mashyashya kabisa. Kipe ya Rayon Sport, umutoza Robertinho utoza Rayon Sport yijeje abafana bayo amanota atatu kabisa ku mukino uzahuza iyi kipe na Gasogi United ya Perezida Kensi kabisa. Ni ku munsi w'ejo kabisa, aho uyu mukino kabisa kipe ya Rayon Sport yakaniye cyane kabisa. Gasogi nayo yakaniye cyane. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport umunya Brazil Roberto Oliveira Consalve do Carmo Robertinho ndetse n'abakinnyi atoza batangaje ko umukino bafitanye na Gasogi United kuwa gatandatu saa moya z'ijoro kuri stade Amahoro batawufata nk'umukino ukomeye ku rwego rw'amakipe yombi rutandukanye cyane. Ni umukino wagiye uvugwaho cyane itangazamakuru, gusa abakunzi ba Rayon Sport ntibemera uburyo uyu mukino ufatwamo kandi ari umukino usanzwe. Aganira n'itangazamakuru, Robertinho yavuze ko bizeye intsinzi muri uyu mukino. Yagize ati imyiteguro imeze neza, twizeye intsinzi ku mukino wo wa gatandatu. Gasogi ni ikipe nto, ntabwo ari nka Rayon Sport kuko ntabwo dufite intego zimwe. Bo bazaza baje gushaka amanota atatu gusa, mu gihe twe dushaka amanota atatu ariko tukanahatanira igikombe. Ikipe ya Rayon Sport kuri ubu iza ku mwanya wa 11 n'amanota 2 muri shampiyona, aho yanganyije n'imikino yombi, harimo uwo yahuye n'Amagaju hamwe na Marine FC. Kugeza ku munsi wa gatatu, Gasogi United bazakina iyoboye urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona n'amanota agera kuri 7. Ese uyu mukino uzaba wifashe gute? Uzaba bikomeye kabisa, byakomeye. Katumanuke mu gihugu cy'Ubwongereza. Trent Alexander-Arnold agiye kugura ikipe yo mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa. Myugariro w'Ubwongereza ukinira ikipe ya Liverpool, Trent Alexander-Arnold ari mu biganiro byo kugura ikipe ya FC Nantes yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu mugabo rero urumva ko ni ikinyamakuru cyitwa L'Equipe cyo mu Bufaransa cyatangaje ko umubyeyi wa Trent yagiranye ibiganiro byibanze na ba nyiri Nantes witwa Waldemar Kita, aho ngo bifuza agera kuri miliyoni 112 z'amadolari y'amanyamerika kugira ngo barekure iyi kipe ibigwi muri icyo gihugu, dore ko Nantes kabisa ari ikipe ikomeye cyane. Ni amakuru ngenda mbashakira mu gitondo kabisa. Generali Mubaraka yageneye ubutumwa abakinnyi ba APR FC. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yageneye ubutumwa abakinnyi ba APR FC
mu mikino wo kwishyura wa CAF Champions League, abasaba gushimisha inkotanyi basezerera Pyramide FC. Ni umukino wo kwishyura wa CAF Champions League uteganyijwe kuba kuwa gatandatu tariki 21 Nzeri 2024 saa 2 z'ijoro, ukabera mu Misiri. Ikipe ya APR FC yamaze kugera muri iki gihugu aho igomba gukina uyu mukino wo kwishyura, dore ko umukino ubanza wabereye mu gihugu cyacu warangiye amakipe yombi aguye miswi cyangwa se anganyije igitego 1-1. Abicishije ku rubuga rwa X, umuyobozi w'icyubahiro w'ikipe General Mubaraka Muganga mbabarire, yasabye abakinnyi ba APR FC kwihagararaho bagakora amateka yo kuba ikipe ya mbere igeze mu matsinda ya CAF Champions League. Yagize ati, abakinnyi ba APR mwatweretse ko muri intare kandi mushoboye, inama n'intego ni ya yindi, mwarahize natwe biba uko, nimuze duhigure abakunzi b'inkotanyi barantegereje, APRFC itsinde itsinzi iteka. Amakuru avuga ko buri mukinnyi yemerewe agahimbazamusyi k'amadolari 300,000 nibasezerera Pyramide. General Mubaraka Muganga nawe ngo yemeye kongeraho andi, ariko amateka akandikwa. Ikipe ya APR kugeza ubu ntabwo irakura intsinzi mu Barabu, ndetse mu mwaka wa 2004 ubwo yasezereraga Zamalek yo mu Misiri mu cyiciro wagereranya n'iki, yari yatsindiwe mu Misiri ibitego 3-2 gusa, itsindira i Kigali ibitego 4-1. Ikipe mbere yo guhaguruka mu Rwanda, umukinnyi wayo wo hagati Tadeo Lawanga yijeje abafana bose ko bazakora ibishoboka bagakosora amakosa yakorewe i Kigali, maze bakaba batera intambwe yananiye ababanjirije muri iyi kipe y'ingabo z'igihugu. Reka twifurize amahirwe masa ikipe y'ingabo z'igihugu APRFC. Reka dukomeze n'amakuru muri rusange gusa. Amakuru yazindukaga muri icyo gitondo agezweho nayo ngayo, andi nayo ku mukino wa Gasogi United kabisa, umukino w'ishiraniro w'abahuza na Rayon Sport uyu munsi isaa moya kabisa. Ntimucikwe n'umukino tubararikiye. English Premier League nayo irabikomeza, ebana ntimucikwe, imikino nayo irahari myinshi, dore ko turi kuwa gatandatu wa weekend, ni weekend y'imikino. Yes, mukomeza kubana nanjye. Wowe utarakora subscribe ikore kugira ngo tubashe kubona ibiganiro byiza cyane bya sport ni n'amakuru agezweho muri rusange. Mugire umunsi mwiza.